Tomongno hapang sabka sat sabka bikasini shawi tongke tiprasa amsayo je jengjal kasahui tongmani abono hamkrai khlaini bagai je nangmani hapangni shepsap rina ungthun obohaino koksaka srangsalo Karamchirawo jengjal chermongo ongkofro hasini Khachuksa siklai mele pol Dangshu talbrumno chongmani sikang lukrongno kokwiwi keplaingmani bisingti kebengnai podoli MLA ngi tongfano shakni desek phan tongsak lukrongni noknogo amsayo hamkrai shogirni bagai hapang hatai kathrui lelamong nahariyawo shatong wati Koritongo Boromgrang MLA Pol Dangshu. Awaikina 30 Swrangchati Baithangni Bidanshuba Amsiri Mono RD Block by Khobzak. Karaticherra Thangai Jwngjalrokno Naikha Koktama Thone Buskango Boromgrang MLA Tiprasa Amsini Mang Birnondugi Tama Koksaka Khanadi. Tine Karaticherra bichio visit Khemeni bisingte tam Jwngjalrokno joka. Jwngjal as usual TTADC village lama kerai teibo kerai deprive bosor or same jesuk mansak opposition MLA ngai khorangti sanai requisition rohnai application rohnai government busuk accept khai ab government ni upor sabka sath sabka vikas jodi hnei tong ongke rithung ang to apply khainai ang to rinai ani je mansak ani power ang anbo kaise limited power epono try khainai je samung oro ungya DM ni oro talangnai DM ni oro ungya ke secretary no talangnai chief minister no letter sinai abono khaiman Sir monoblock na andar to 22 bisi tongone bising to bob bisi tabuk suk jora visit khaibe jak BC almost 80% BC is cover khaika ang sob samoy no most backward class BC no sekang preference roi visit khaika abni bising obno nang romoi man obo at least 5th 6th number o tongnai obo same brick soiling pitch road kare kacha road brick soiling kare am haina